Han kume freedom namuntlha va ka mhani va tende huma. Ndi n'wamiyexe bra mese la nghena nyana la ni khomisa nyana nyoka. Alright, a ku na stress ta vulavula. Sure. Bro me. Sure. Swi ngo tsimbane xikandza namuntlha hi birthday ya mina birthday u fane u smile nyana man. Hawu. Come on, oi. Tatlawa hi ku nyanga leri baby hakunene ri ya kule swo tala baby a swi yimeni le kule ku laveka mina wena lani Waitress le gumeni waitress la ma waiter lanwani la munhu wa xisati lo nga ta ni seva lanwani and la munhu wa ku tlha a yimekini hi bya bodlele on khoma nyana loko hi hlangana ene hina hi ri two loko ncheka nkarhi ni kuma ku yi past two hi va nghena swa ma 2x2 walala wasala ku cina na vo pel twos Come bize n'wana mano ta ti loser feeling onge rhandzu ri endliwa la feeling onge rhandzu ri bakiwa la ndzi khomise hi sakela rirhandzu ngonyuta se munhu nyikanyana kota kwalani ni busy ni senda ti-email nyana tin'wana phela hina hi vanhu va timali he timali ta hi tika rirhandzu feeling onge rhandzu ri endliwa la feeling onge rhandzu ri bakiwa la ndzi khomise hi sakela rirhandzu ngonyuta se hi cinela rirhandzu se hoyi kota leyiwani yi dyiwile laniwani mi yi dyisa thyaka laniwani ne baby mina hi chomi wa ta ku yina ni vula ku famba a ni siya wena mara mi a ni pfumeli ku ye a famba ruhani mara mi ni nge swi koti mina hi pheva te hi nga hambani boheka ku ni n'wi landzelela hi famba hinkwenu se na swo ku ta va ye kwihi ku na kun'wana hala ve hi le egumeni se ni sure ku ta va ye kwele cause swakudya swa hala swa nandzika munghano wa ta ku xavisiwa matomane ri beef stew na chicken tikota tibeka ku tlhela ku xavisiwa na yini na fish and chips munghano se me ni ta meka sure ku ni n'wi landza ni hala cause ni khulume na manejara na manejara leya le egumeni hi vulavuleni mina yo ku ni tata ni ta volunteer namuntlha as ku ri birthday ya yena se a va zangi va ala va ni pfumeleleni se meni la ku ya go sweswi cause mina hi va te hi nga hambani ende va ri va deliver loko u kuma ku order swakudya swa ku ndlula swi hundza 100 rand va deliver a Justicia na kwaya Hattington cause ani swilo leswi swi le Hattington va tlhela va deliver na le mabarolo munghano ende swo swi kahle ngopfu va foyinela ntsena and then va ku tisela laha u nga kona a va hluphi vanhu lavaya se a nge famba ni siya ndhawini liya swakudya swa leswi nandzika phela u fika hi ya ku heleta hinkwenu u rhandza ngopfu dyela ri-one no tala ku ni ta ku sevha kahle cause namuntlha birthday ya wena kasi wena nga ti namuntlha ni famba ni ri nexe cause i birthday ya mina mina va ti nga hambani so wolowo ku fambela kula na mina va ti nga hambani ndzi ta ni ku landzeleli ndhawani futhi a na ha tirhisa ku volunteer la ni vhe ni tshama hasi hi dya hinkwenu la birthday ya we baby namuntlha wa swi tiva no u dyiwa dyiwa na my love Ai, se birthday ya wena